o mpha tšhelete ke mo fa yona ne ke sa rere because ke batla ditšhelete ne ke rera because ke batla modimo a etse ho ke batla modimo a etse ho re na le modimo ya nang le bokgoni re na le modimo ya nang le matla batho bohle ba neetseng kopa le nke menelo ya lona back and I ke bue because ke kwatile ke bua pela ntate modimo just ke le bontshe fela I was not preaching because ke ne ke batla tšhelete I was preaching because ke ne ke batla le phamise tumelo le trust ntate modimo enwa ya tshwereng dihla modimo ya tshwereng dihla modimo ya tshwereng dihla ya ka tšhentšhang boemo go ntse o le so o ne ntse o sa tle kerekeng gobane wena ema ka maoto o na nako ka qetetse kerekeng moshemane o ka se mathe jwalo wena ka se mathe jwalo o qetetse neng o tla kerekeng Last year, o etsahetseng gore se ka tla ne ke dutse fela. tlong ke le bontsha la bona yena o dutse fela o ne a sa dula fela wa le mo dudisitse O rata ho fa tjhelete. o rata ho etsa O rata ho fa tjhelete ne ntho ya ntena. ene ga mpha tšhelete o etsa O ba le tjhelete. o ba le eng Tjhelete last week monna e hlokaisa wa tsena. a ke tsebe So last week ka Thursday o na thotse tjhelete mare e na le nyane ne le 50,000 fela ya monnae ya matsatsi ngwana wa hae a ntenang ke baloi ba buang ka ho yena ngwana wa hae a ntenang a ba re o lo fa ntate motho 20,000 take never hana November fuang 20,000 what's up iketsa le mamele baloi le mametse bophelo ha o se ke ha baloi ba re o na nang 50 and then abang ngwana ha ya ba re ke o fi ngwana hae ha tla ngwana hae a ba ra tlonela ka 20,000 o tla moloi yona ya buang ka ho yena o yentse because baloi ba batle le nehela that is why le no bana ba le duditse fatshe tle le utlwe o boetsang bophelo ha o so be re ke sa hore ba ske ba deposit account-ong ya hae ba deposit account-ong ya lawyer re hana ka yona ya re tjhelete ha se tjhelete hae ke tjhelete ya estate ena se tjhelete ya estate ke tjhelete hae mosadi o monna hae ne le ntho e kgolo hampe la re sa le bolelle ne le eng tjhelete sa hae Jesus bana fela ba hae o ba se 2.5 a re million tlohella now ntate mong o ya pensioneng o batla company ya hae e kenye tšhelete nthong old mutual o batla gore company e kenye tšhelete ya old mutual baloi ke ba utswa di-file gore tšhelete tsa hae di se ke tsa depositelwa old mutual di tle di kgone go kenye straight to the account ya hae ha ke mo rapella baloi ke ba re entse e tle mo so na re kgone tlo inka re tlo inka straight ile accountong ya hae baloi ha ba tlo le dumela re le nehele and giving is the principle ya ntate modimo that is why le hona jwale le sokotseng ho phama and when ke bitsa monehelo ka nako it's just that ha le tsebe ho sheba atmosphere that is why kerekena ha le sa hlola modimo ha sa le thusa
le emela ho bitswa entate Bible e re when lenyoloi monna wa Siritsa dutse mane ho te lenyoloi le ne le theowe ka nako tse ding not always hona le nako hona le a ke tseng ga bitsang nako eo hona le ntho modimo a etsahalang ene be ke utlwa ke re ka bona le motho ya phahamang a tlonehela ka nako ena ska ba hlola o tla kerekeng o hlaha Rustenburg then if hona le ntho e reng o nehele o budula fatshe you ema ka yona nako no matter ke a preacher you need to do that you fast phire you tap to atmosphere e etsalang ka nako eo Bible re lenyolo ne le fuduwa metsi nako nngwe ntate ke be ke fuduile le hodimo le ready for motho a tapang in kere kena too slow to tap in that is why o sena motho a tswang a matha tlonehela ka nako ke preachang it is because they are very slow ha ba kgone ho sheba hore ho fuduwe lenyolo le fuduwe hore ke tap into the anointing ka 2016 PV Ndlemende was preaching moya wa modimo una khaola selemo moya wa modimo a re mathatswa stulong o lo tshwara PV maoto because ke tsamaya le PV if o batla o tsamaya le nna tsamaya tshwara PV maoto ke ne ke tshwenteng ya PV tletse ka tshwara maoto a PV if ne ke le motho mo ka be ke lose that opportunity 2016 re le Carltonville o khaola selemo modimare o batla tsamaya le nna modimare ke tsamaya le PV o batla tsamaya le nna tsamaya tshwara PV ke ne ke matheka ka tshwara maoto a PV Ndlemende ya hlokaetseng the late PV modimare ke tsamaya le motho ene if o batla tsamaya le nna a re ha ke tlosa loto moneno be ya loto la hae mo if batla tsamaya le nna tsamaya tshwara maoto a ke ne ke tsoka ra ditule se ntho e tswang ka ra kerekeng batho ba kerekeng na ba tsebo sheba the half nyolo di fuduile na metsi ha ba tsebo sheba hore mara this is the good atmosphere mara ke a tseba ba tshwere ke religion ya kereke that is why that guy o tswile stulong a ematlone a tlo khumama e seng batho ba kerekena they will never do that ke batho ba molao ona le mosadi ana tswileng a tlonehela e seng batho ba kerekena le tlo ema sis nako e be fite mofudua mohlolo e be fite ho be quiet everything go tlele bo back normal nje le bile hona le tlonehela le nehela when everything is normal ke le ka utlwa modimo re phahama are going give someone tsomo go mama pila ke ne ke ngene a tsa tsebele ke tshwere lamba ya la jacket ka fihla la hlala fatshe ha qete ka go mama maotong a hae because o nna le ntho le ntse tsare this is the right time ba mona ntate ba emela hore nako e be quiet everything e khutele botlwae is normally then bile hona la ka re tlonehele botlwa ba ntsa nahana o mmonela tshwara beke hore yo motho na ha tsebo nako ena e atmosphere e reng if a tsebe atmosphere if a le tsebe if a o kgone o e sensa ko ba le tlale dilo se ke le keniki bona ba loi ba batle fela mosadi ana ra nehela they know hore ha ka nehela ho tlo etsalang ka bophelo ba hae ba khethile hore tšhelete ene kampa jwa ke di-lawyer e seng a itlise ho nna 20,000 a kampa loser everything hore net a ska ba a planta ho nna ke understand le tsebo hore ke mang le tlo sokola ko tsamaya le a reka next time you run umamela the inner person and you do exactly what the inner person says you want to go somewhere
mo lokolang tšhelete tsae le bakae Ke mo. wa monse kereke wa monse kereke A ke ba o ba le tšhelete ya tla. o tsebile tšhelete ya tla A ke re ke monna ke kgodi ke ya ka ke tseba ka this. le jone le tlo me etsa tšhelete ya mosadi le tlo e etsa Ne re sena bothata ba o mo fa yona. Re tenne fela ke a o tho etla. wa le sa batla gore a mphe tšhelete a neela Wa tse? gobane O ba le tšhelete. o etsa O ba le tšhelete a o fa tšhelete. o ba le tšhelete le a gopola le ngwana yo kile ba foster mama re mama ke o ba fe ntate moruti tšhelete because ha o ne etse ntate moruti o ba le tšhelete ke bana ba ya ba batle amen amen. You will take time to succeed until o tseba o capitalize monyetleng. You will take time to succeed. You will take time to succeed. So langali emetse batho mo. O bale Bible re. E re monane o tena ditse 38 years. Ho banona emela motho ya tlo mo thusa to do the right thing. Ke mo fele ke di boots. O tlo fa tšhelete, o tlo fa tšhelete. O tlo fa tšhelete. O tlo fa tšhelete. Lokole. Swang. Lokolang everything ya. 1 2 3 4 kuba. Jesus name. Mala. Tate Mauti. O bone batho ba kae? A le mo. Wa mo tsebe la sa mo bitse ka lebitso. Ke mo tseba. Le tlo nka nako sona nka ntse le tuta le dutse setulong Bible e re lenyoloi motho ya na dula 38 years ka baka la hore o na re ke ha ke na motho ya tlo nkinya that person ona batla ho thuswa ke motho to do the right thing mare hobane ha qetile ho bua ntho ngwe kotsi are hobane ha ke re ke ya ye mong o ye a ipele bana ba matha ntate ba nka monyeka lenyoloi le qeta ho fudiwa metsi yana na batla ho thuswa ona batla ho pushwa to do the right thing. Ke motho a mamela moya wa modimo nna and I respond immediately when moya wa modimo bua le nna le batho ba di Facebook ha ona batho ba sibong ke nako jwalo ka ba shebelang Facebook ha ona batho ba sibong jwalo ka nako ba bang ba utlwa modimo o tlile modimo o shebeletse Facebook kopa nka ke tshase di lotion tsa lona ke di thusa business ntse tsa majwang e sharp modimo ka ke lokolla a ke tlo etsa jwalo e lona monna eno tshantse business ya e bloom ke batla business ya e hola le mametse le etsang business ya le etsang business ya le entse le fasitse jwang. This guy is a multi-millionaire. Re matletse mosebetsi. Ne le matletse mosebetsi. Le mo tlweditse mosebetsi, le mo tlweditse business. Ne re matletse mosebetsi. Why? O site manager. Is a site manager. O ganne. Ne re mo fara salary ya 45,000. Ne le mo sa afara bokae? Salary ya 45,000. Ya bokae? Ya 45,000. Ya 45,000. Ne le mo offer salary ya Ya 45,000. 45,000. Ke Re batla mo ntsha mo business. Ka ba o tsebe. Ya butwaka. Ke nnete ntamruti. Ke nnete jwang o etsa tseng? Tate moruti. Re ne re sebetsa ba mo tebela mosebetsing. Kante ga ba itse gore ba bula menyako ya gagwe ya gore a go through jaaka kgonne le fa e kare gona le ba ba mo sitelang mo mosebetsing o a o dirang. Okay. So ne le mo offerile mosebetsi wa 45,000
Why ne le batla lo sebeletsa 45,000? ne re batla tswa mo businessing ya gae Ne le batla tlohele business. a lebelele salary ngwana wa go November a ga e bona o tlwaetse o patela batho ene I born. a e bona And then le bakae? Le bakae? A le tlo nsokodisa. Le bakae? Le bararo. Le inyae. Le inyae. Le inyae. Eh? Unetsa? No bereka le ena ba babedi. Wetsa? ba di ke tšhomi tsa papage Ke tshwentse papa. Ntsha wa tshene ya hae. Motle kwa. Utle le lotion. Utle le lotion. Utle le Vaseline. A ke nke. Oh, modimo wa ka. Nna se ke le ntho e thata haholo. O tshwanetse le ke ye gareteng ka mona ha ke lawyer. Ntho tsena ke di etsetse ka dikhoneng le nna. Gore di nkwe serious. Ke tsebe hore hey. Tloa wena ka camera ya hao. Tloa wena. Na kgathe se ke boloi bona ba ka bona bo ke bo etsang le ntshebile. Ke batla ho etsa ntho e kotsi jwale tjena se le sa ntshebe. Tlo mo tshasa matsoho le hlooho. Tle le bone baloi. Ba mo tshasitse le yena. Le nna ke a bo tshasa. Hore bophelo ba bo fetohe. Ka ntho tse ke di entseng. Tloampela hae. Motlwalle. Wetsa. Wetsa. Wa ga kereke. O tlo go aga kereke. ba go tlo agela kereke pastor So le a kae? Modimo ka ke mo tshasa hape. Ka Vaseline e ke yentseng dintho. Motlweleng. Ke mo tshasa hlohong. O tla tsatsine. Tšhelete ke kenya mmeleng wa hae le mading a hae. Hell banna. Kore motho o tlo ba le tšhelete. November Ke batla ngwana wa gagela kereke wa tla go ga kereke ke na taba le ntho e. David ona sena kereke mos le nna tla kae ka kereke. Modimo ka ke mo fa dintho tsa e tsohle le di extra tsa teng. Ha qetile ke notla nako ya tsona. Hore di etsane ka speed. Lona tswa 1 2 3 come out. E bana mona pere antle tse ka robala fatshe tse. Tloela motho wena. Lona ka mogole ratang ke ska ba di DJ. O robaletseng fatshe. O bone batho wa kae? wa bararo Tlokwa. Ke Vaseline ya hao. Hlape ka yona o itshasa ka yona every day. Yena o itshasa ka yona la ka lebala o bua dintho. Yona e tla ne o buelle. Ke a kwanda. Di le pedi. A tsena ntatela a o itshase fela. Kore yena yona o hopole fela hore eish kana mo profeta wa ka o sa buile mona. Ba lo intate ba nka nthonyana tse nyane fela ba ba rothisetsa dinthong di gating fela ntho eno
e birantanya bophelo ba rona le nna jwale ha ke lo e ke hlotse kwala he tsamao ba le tšhelete ngata fela ene e senang go thijwa ke mang kapa mang qetile ba ka ba di-lotion emang ka maoto tshwara tšhelete ene ya gago ke neilwe tlokwana ke kopa ke le bontshe mohlolo a ke batlo profeta fanda ga relate ho na le bomme ba bararo ba o romeletseng boyfriend eno e tlo ja tšhelete ya gago nna la o samphe yona mare ntse tlo joa and mongana o tlo ja tšhelete le beetroot nna ke rata ntho ba lo ya ba dlala wa ntima go a tshwana a kere ba tseba gore nna o mpha yona o tlo ba blessed so ba etsa gore se ka ba thola ba tholang di-vaseline ke tsane mane make sure that le thola di-vaseline o itlee kwane make sure that o reka vaseline if o sena ntho if ga ona tšhelete tloelang bokgonatha a ke le ntsheng di-bra le di tshwarisa mane tla e bona ga e le etinya re tla inotla re tla bona ebile la tseba re ka sonta ka labotlhano ke tena di-bra wa o sa reke ntho vaseline a ona monna ko batlele monna e re ba fe vaseline e nyane ma ba jetse moruti wa mona re and vaseline tse ke lefang tsona tle le di fe batho ba nna ba itlotse bomme ba bararo ba o batletse boyfriend e tlo itseellang tšhelete ya gago jwale bohloko ba boyfriend eno ga o sheba in the spirit o bona o le beetroot ka godimo etsa salad o etsa morogo ke salad that is why o tlo jwa tšhelete wena ene ba se ba qadile why le batla tšhelete tsa di jwe ha kana lona why le mo romelletse ma le ge bona a sa nyalwe kere o tloa mamela ga mo thusa leeta ga mo thusa mamelang ne le bona ge bona a sa nyalwe kere jalo le meetsa ne re ga mo thusa ne le re le mo thusa jwang re romeletse motho mpa mo phokile gore go motho o ke ilisa ngwaneo ha o tsebe ho na le la batla ho yena ka netse motho ke motho a hantle eno ke a ntsa le mo romelletse motho jwale bohloko motho ena a etsang ka tšhelete tsa hae motho ena ha tsebe bua ha o tlo ha fitla wa mo jwetsa kgale ntse ke go batla o motho ke mo hloka eno ke a ipotsa kgale o mpatla wa bona ba romelletse motho a dome a sa tsebe le free ya satan eo o tla tlo mpotsa gore ho etswa jwang so wa ile mo romella monna ra tlo ja tšhelete ya hae ne re batla gore itle ke wa monyala ke re o tla jwale re phokwe ke sehole se sa tsebe mo bua se motho a ka go ntse batla motho le ena ha tshwantse o tšho jwalo o tlaeditse ona mo jwale eno ena ka bohlalenyana bo o bohlale ke re o bohlale too much ke a utlwa ga lo mpatla
sone le etsa ka re tlo monyala motho eno re a nna je tšhelete tsa hae maobane o na le ana tlo bua le ena hantle a mo beile hantle wa bona a ntse a mo beya hantle a ntse wa bona motho eno hantle ebile ke wa saese ya hao ebile moye mongwe wa baloi Wa o na lo bua le ke neile ke a lo buella motho eno wa bona e ba mo romelletseng gore a tlo ja tšhelete mo le ba bang mo la bana le ana mpha tšhelete le a e ntsha kae ka ene jwale mo lo e ntsha o se le beetroot le di-beetroot hleng ka nqena o etsa morogo ka nqena o etsa salad nna ke na taba le lona ntimeng morogo ga o qetile beetroot mo lekoleng utlwe wa bona motho ane ene motho ona thabile bona ela ga bona koloi yane wa e bona yane ya hao yane motho ene le ke thabile ntse ke tlo kganna koloi yane ke ne ile ona le koloi e kana motho eno na thabetse o iphoqile motho eno na thabetse ka ntse re fela ke tlo kganna ho na le batho ba tlang ho lona a se banna ke disebediswa ene disebediswa baloi ba etsa le rabe sesebediswa o se llela se ntse sa o etsetse nix o lle dikeledi o ntse re dimfunapa baloi ba kgona ho etsa di-boyfriend tsena tseo le di ratang tse tlo jang tšhelete tsa lona ba etse gore morata ba qete ba mo etsa gore a vote ke gore o bue setšhaena ga le teng pele ga o mo mo lokoleng he ke a e counsela ntho ene le entse ga ka nagana tseba o tla e boneng ga ka nagana a le a nagana o la ka petšhopetšholla ntho e teng moo wa e bone e dulang ka morago ka koloing gantle koloi ene sentse re e fumaneo ka motho motho eno o tlo etsang ntho e teng tse Jwale motho enwa wa lona- petšhopetšhothuntsintsheng tje e thunthuntshe tje ntho ke stikara saka sebile e thuntse tje ee ke ipotsa o tlole ke pula ga e tloswe ke yona ntse re setisa nna wa bana ke rona ba mane wa se ba mane bogadimo bago gantle ne re batla e tle ka wa nyalo ga ke re fase ya lenyalo ga ke wa nyalo eno ke wa nyalo o tla fofa gago mo le magana nyalo lona jone ne re etsa go anana wa nyalo ne re sa batle lenyalo koloi eka motho eno o ne a tlo kalama koloi ya gae yona wa e bona ee o e tseba ke o ne a tlo tsamaya ke kae? motho yane sekatana se se kganna koloi e kalo-kalo re nkile ntho ngwe le ngwe setse ka koloi e tenya ae ne re batla e nkwe le yona so ne tlo nkwa ke boyfriend o ne a tlo enka re re ntho e thuntseng eo e ke sa tlobeng di moya o e tlose ntho eno ya re tene latang dintho tsae ka wa e le sa batla nehele eng gona jwala ne ke ratlo nehele o isa motho ena kwana le kwana o monkile mo wa pola monkile fatshe bang ntse mo monyonyola November wena o tšhintšha dikatana tse ngwane o motse o batlang ge mo beibeile lesotho kwana re ne re tsebo feta lekola ntho tsae ka fela Ho feta jwang eo le tlo le dinkileng mo feng tsona mo fe yona ka speed tšhelete ke yone re Mo fe? fasetseng butle le di-promotion tseo di atla gape o kadile ande motho a sa tle mona tseba ga di fumane thosi ga di fumane re batla nna e kwana le lena le kwana natefetse ko o tshwara mosadi ena because le utlwile o tana monna tloang lona mo fe ntho tsae lona a ke la utlwa fela o tana monna tlabe se le mo tshwara stave butle re tlise tšhelete pele re tla e tloela ga tseba ga go tena je ntho e kgolo ke tšhelete ga ke mo feng yona ke ena Ntho e ene wa Vaseline. batlo e tlisa mo ke yone ntho Yeah. ene re sa e batle ha le batla etse ga batlo e tlisa mo a ba ba le e ngata le ntho tse ngata ntho Vaseline
e ke tshetseng dintho tsane ke yona e Watina November. Watina ba le mosebetsing re tla ke mo. mo fa 1 2 3 tshwara dintho tsa hao modimo ka ke a leba o di nkile kaofela tsona le tšhelete ya hae tshwara ntshebe o dula tseng fatshe le sekono tje a o itlontlolole o ntwane vaseline ya o bone batho ba kae Baba o na le motho a ntse a freya o itseng motho o ifihlile a re motho o itse ke mmela e leng galang tsa mo batla a mo ratang hampe ka nnete ha na le mosadi o e tlile ke tlhoko ya hae jwale bana a hana ngwane moo ntate moruti ke na ka makatso ko gore na ba neng a re galang tsa mpatla ke yona ke ne ke sa utlwisise basadi bana ba bararo bana ba utliseditse motho o re a tlo nka dintho tsa hao le koloi ya hao e ne tlo drive ko wena no tlo ba mistress e tsamayng ka maoto modimo ka ke hlatswa le seqetho sela sa hae come out seqetho khubae okay mphen divaseline le mphen tšhelete yaka emama folama a vaseline le siko because mona ke shop ya makula man rekang oli ane khubedu le ntle le yona right nka oli ane khubedu o bontlela yona if o sena vaseline ntho pota ka mantle ka sejana o ke yena mphamotsong tsa yetsa so ke bone ntho ene di tseng nta mamelang le nkutlwe lona ba nang le dinyatsi sefapana ke na molato le ne le lo fa dinyatsi tsa lona di-vaseline tsa dintho tsaka tsa mo ba fang lona ba nang le dinyatsi tsa mo ba fang ba itlotse o tla bona tsa mo ba fang ba na le dinyatsi phamisa matsoho ka dipelong mamenemeneting ke bona dewe le otlolotse matsoho ka teng mpentho tsaka bazalwane ke a le kopa le naka ntho hle mona le siba ke lane pela Bible ba loi banka ba fa batho dintho ba ba tsama itlotsa la ba batla di-promotion batho ba ya dingakeng ba fuwa ntho e nyane fela ra itlotse ntho e nyane fela be mo fa promotion le mametse ena ona mohlang ba le kgwathelang lona tla bentse le kgwatha hohle fela ke taxi motho sa re ke kopa kgwatha ene ya rongwetsweng ke baloi o bo so mo kgwathisa ba kgwatheleng le tla tla sothile dinoka mo ba bararo tlonkwana nka ntate makgethe ke le kopa modimo wa ka ke kopa ntho tsena tse ba lo itlotsang ka tsona di fetoe magnet ya dintho tseo ba di batlang ke a kopa ka lebitso la Jesu oli yana la tswa ke tshelle batho kaofela hle a ntate makgetha hle moyo halang
dintho tsa bona di etsahale ka tsela ya mohlolo. Tsamaya fudu hlabe ka lesiba ntate Makgetha, hlaba tlo mama tlo miskat. Modimo ka ke rapela hore ho be le magnet o mong o hlotseng. Ke le ratela le ho tlela bana ba lona fela mona le qetile be le sa ba ntshetse nix. Fumane di ka tletse for ditloholo tsena tsa lona tseo le sa di ntshetseng nix. Hlaba ntate. Omzal van Pechab. Thank you. Ke lawyer straight. Mars. Askala light. Oh, light again at Tabalbo. Koni ko tshepa o tlo fane ka yona fa. Askala ita se kalibita lona. Ke tla le bitsa. Ska la tsaka ro tile meeting wa EFF. Modimo ka hle ke a o kopa. Batho ba itlotsa ka dingomana and be di etsa mohlolo. Ska kwala. Date tlo hlabe o ihlabe o di hlabe ka lenaka le nla ka le tate Matsotso a o le motho wa hao banna tla ke o qoqela hore nama ya kgo ya runa di etsalang mona ka la bobedi vene o ya laisha Matsotso runa re thotse fela Matsotso jolo batla re ke leshano o buela monna mosadi wa hao ha e fihle ka letho o na le mo di iswang tate Modimo a le etsetse mohlolo ke tlo le rapella pe kore wena o fitile batho ba holo wena o le ashar wena o wa thewela wa bona le tswile ke le tshetse wa le hloka hore ha o itshasa o utlwe hore kgwarr skela tsamaya ke kopa o tlo etsa ntho o qetela fela a o suaka ntho ena ke ya family scap yena o tla kopa nka batho ba holo tlo mama tlo batho ba holo tlo ke kopa le nkemele ke tlo le jwetsa re le etseng ke kopa ska letsa lerata no qoqo se le motho a moholo ke kopa o ibule sekwalana sa teng ya buletse ndiyakwazi wena awuzinqeni sana abazwana ndiyaqoqa jwalo mas ke tshetse mo ke tshetse abazwana ndiyaqoqa ke tshetse le utlwile lotion ena e entse hore motho a le beseng le utlwile bazwana ke ba entse ka laboraro mang ka utlwa pelo ka ile bohloko a ke nahana hore maphutho wa ka hayo thank you Twaki Modimo bless Isavir thank you
ke le kopa ka lebitso la Morena Jesu, ke le kopa, ke a le qeka, se ke la fana ka ntho tsena, ke a le kopa batswalane, se ke la etsa jwang, ke le kopa ka lebitso le phelang, ke a tla se ke la tsamaya. Tate Moshisha, la o ka tla nyatsi ha hao moo, se ka ba o ipate, thabetse o bona, right? O tlo mpona one. Okay. Matsa monke ha ke wena ke tswa wa mo nehelela. Ha o tshwane le bana ba sa neheleng bo vusi. Se teng fela ba ka mpa wa nka nama ya kereke ba lo ifa vusi. Bontate ba tsotse le bo vusi le ke la ba bona ba nonne jwang. Ke dijo tsa kereke. Ana matsotso nonne jwang. Ifele we ara. Batho bohle le tlompona batho ba batlang ke kopa le create le nako gore le tlo kopana le nna, ithute go kopana le nna. Modimo ka ke a o kopa hle. Le tlo bona phapang mesebetsing ya lona. Santse go potla ka sekoloto. Sure. Ka la boraro. Ntwe. Sithando sami. How are you? Kore mohlolo a di wena ntse sa njetse. Mano kwa manja le a fotse le batho ba ona. O kwena. Breletse o kgona bona hantle ha le ka kerekeng tje. Ka boso gesa fela re pulpiti ka site lana. Ai motho le motho wa hae. E lona le a re blofa la utlwa. Le dula le manamane hore. Tsena tsona ke kopa di etswe ke nna se ke tsa tswa ke ntate Makgetha la nkutla. Makgetha o sa tla fuduwa fela. You know you're my favorite, Marwaitse. Ko jwetsitse o tla tsatsine. O nhlokomele, bula ntho. Ke tlo bua polelo di ma. Re itumetse ke shoko wena bua nna ka batho. Amare wa pholoso le bona la gale le baloi ka moggo leng ka nka tumelo ka teng tshwe. Hai. Ke kopa o mo bulele yona. O Leo. Ntate re ntshe kemereng because jwale re batla etsa ntho tsa lelapa mo.